atera dinen milioika langilekin bat egiten dugu. Harrotasunez eta ilusioz heltzen diego bestelako gizarte berdinzalego eta solidarioago baten aldeko borrokari. Gure ahotsa altxatu nahi dugu berriro, Palestinarekin eta palestinarrekin elkartasuna adierazteko eta Israelgo estatuaren politika genozida irmoki salatzeko. Israelekin harreman guztiak eten egin behar dira. Gerra eta kapitalismoa lotuta daude. Para ella, la OTAN no es ninguna organización que dé garantías de paz. Financiar la guerra implica dejar de invertir en la vida. Más residencias, más colegios y hospitales y menos gastos militares. Traer el SMI a Euskal Herria es una prioridad estratégica para ELA. Gutxiengo soldataren aldeko borroka honek beste eztabaida bat utzi du agerian. Herri honen autogobernuaren gabeziak. Non erabakitzen da? Madrilen tamale. Los grandes retos de la clase trabajadora siguen ahí, en nuestro día a día, en cada persona que no puede acceder a una vivienda, en cada familia que no llega a fin de mes, en cada contrato precario y en cada lista de espera de Osakidetza. Y para eso existe el sindicato. ELAk burujabetza, eskubide sozialak eta erabakitzeko eskubidea exigitzen jarraituko du. Konbentzituta gaudelako soilik horrela erabaki daitekela Euskal Herri justuago, solidario eta aske bat. Segi borrokan, gora munduko langileria, gora maiatzaren lehena!